Dobrodošli u Top 15 BH Radio televizije. Ovo je 15 pozicija, 15 pjesama, prvenstveno domaće produkcije, ali i regionalnih muzičkih projekata. Ovdje sve ovo što radimo vezano je za našu muzičku scenu i naravno vas, mlade autore, zato ukoliko ste muzičari pošaljite nam sve svoje uratke, a sada budite spremni da krenemo u novu muzičku avanturu koja se zove Top 15 BH Radio televizije. Pozicija broj 15. Mlada i talentovana pjevačica Belma Husein Efendić iz Tuzle objavila je svoju prvu autorsku pjesmu Oči boje kestena, za koju je snimljeni video spot potpomognut organizacijom Filmark, koju čine mladi, kreativni i ambiciozni ljudi iz Tuzle i Tuzlanske regije, okupljeni u ime zajedničkog cilja, a to je produkcija i kreacija audiovizualnog sadržaja. Tekst za pjesmu je napisala Belma Sakić, muziku potpisuju Nedim Hajdarević i Kenan Hamzić, a režijski tim koji je bio odgovoran za snimanje spota je bio pod Sulejmanom Muratovićem. Pratimo Belmu Husein Efendić s pjesmom Oči boje kestena. Zagrlim i tako cijeli vijek svoj potrošim, jer ti si čovjek koga vrijedi voljeti, vrijedi voljeti, vrijedi voljeti. Svoje pjesme pišem ja za tebe, znaj. Ti si na svijetu najbolje što mi Bog daruje. Samo jednom ili nikada, jednom ili nikada, jednom ili nikada. Bam, baram, bam, baram, baram, baram. Znam da mi smo svijeta dva, al neka uvijek se zna da takvog volim te ja. Kad si tu sve postaje kao za vrijeme praznika, i svuda je čarolija kao rijeka obali, ti uvijek tako trebaš mi. Tvoj me osmijeh lako osvaja, lako osvaja, lako osvaja. Na sve brige zaboravim.